Hoće li se Rambo na neki način nakon tih izbora, ako budu da, Da li hoće li se opariti konačno? Pa da bi ja pristao da budem kulturni ataše u Zagrebu? Pa može u Zagrebu, gdje god. Šta vas Pravo zanima? da vam kažem, pošto nisam bio u nekim gradovima Europe, još na primjer u Oslu nisam bio ni u Kopenhagenu, a u Kopenhagenu ima more i vrlo razvijeno jedrenje. Danska ima preko 100.000 optimista, to su klasa za djecu. Onda da, zašto da ne, bez ikakvih problema. Šta radi Rambo? Ko da više, na primjer ako bi mi dali u Beogradu da budem ataše za kulturu Srbije u Kopenhagenu ili iz Crne Gore, nema nikakvih problema, da ću da budem lojalan, da se... Koji bi vaš posao bio tamo? Šta biste radili? Pa ništa, kao i svi kulturni ataše. To je ideja, valjda, jel? Da sjedite tamo, fetate pršut i družite se s nekim ljudima i uvjeravate ih kako niste kanibali, jel? Što je, ja mislim, sasvim dovoljno.